verse 1, so in verse 12. Isaiah chapter 58 in the New Testament. Isaiah 58 verses 1 to 12. Sifundzeka kanje. uNkulunkulu uthi, kumemetele ngelivili elikhulu, ungadibambi. Phakamisa livi lakho njengelicilongo. Tshela abantu bami kuhlubuka kwabo. Indlu yakaJakobe etonotayo. Ngobe bangifuna onke emalanga. Babonakala shangathi banenshisekelo yekwati indlela tami. Kube shangathi basivele sentalo kulungile. Lesingakayishiyi imiyalo yaNkulunkulu waso. Babuta kimi tehlulelo leticotfo. Babonakale shangathi bashisekela kuthi uNkulunkulu asonzele kubo. Babuta bathi, sizileleni kudla wena wangete wakubona lokho. Sitithobeleni wena wangete wanaka. Noko ngelilanga lenu lekuzila kudla nenda njengekutsanza kwenu. Nicinzetele tonke tisebentitele. Kuzila kwenu kudla kugcina sekuyimpi nempikiswano. Nishayane ngetibhakela tekonakala. Kungeke kulunge ukuthi nizile kudla njengobe nenda lamuhla. Bese nibheka ukuthi livi lenu livakale ezulwini. Ngiyona leyo yini inhlobo yokuzila kudla lengiyikhethile mina. Lilanga linye nje ukuthi indvodza itithobe. Lokuzila kwekuthi umuntu akhothame nje kuphela yini. Ngikubhekisa inhloko phansi njengemhlanga. Nekuthi embathe emasaka tithele ngemlotha. Ngiloko yini ninele nithi kuzila kudla. Lilanga lemukelekile usimakathe. Ngiyo lena yini inhlobo yekuzila kudla lengikhethile. Akusiko yini kuthukulula tibopho tebubi. Nekukhumula tintsambo telijoko. Nekukhulula labacinzetelwe. Nekwephula onke emajoko. Akusiko yini kuhlephulelana kudla kwakho nalabalambile. Nekulalisa tihambe endlini yakho. Nekuthi nawubona lohlubulile umembulele. Ungagucukeli labo labayinyama nengati yakho. Ngulapho ke kukhanya kwakho kuyawugqama njengelilanga kwekusa. Nekuphiliswa kwakho kuyawuvela masinyane. Kulunga kwakho ke kuyawube sekuhambela embili. Bukhosi basimakathe buyawuba sivikelo sakho lesingemuva kwakho. Uyawumemeta simakathe akuphendvule. Uyawukhala ucelela usito athi yena ngilapha. Na ususa lijoko lekucinzetela nemino lekhombako nekukhuluma ngenzondo. Na utinikela ekondleni labalambile wenethise tidzingo talabacinzetelwe. Ngilapho ke kukhanya kwakho kuyawuphuma ebumnyameni kukukhanyisele. Nebusuku bakho buyawufanana nasemini kalabha. Simakathe uyawukuhola njalo. Uyawuwenetisa tidzingo takho. Eveni lapho libalele likhipha inhlanti yemantini. Uyawuqinisa emathambo akho. Uyawuba njengengadze leniseleke kahle. Na njengemthombo lapho emanti akhona angome. Bantu bakini bayawutivusa tindzala takadzeni. Bayawumisa tisekelo tasendvulo. Wena uyawubitwa ngekuthi ungumvusi wetindvonga letiwile. Umlungisi wetitaladi kuthi tibuye tibe nemakhaya. Siphela lapha ke sifundo sekucala. Ngicela the next one. Sifundo sesibili ngicela kusibuka phela.
Okay, Lihubo 51. Yes, Lihubo 51, verses 1 to 17. Ngawubele uNkulunkulu ngekomsa wakho. Yesula tiphambuko tami ngesihawu sakho lesikhulu. Ngigezise bubini bami, ngihlambulule soneni sami. Ngoba ngiyatata tiphambuko tami isono sami sembi wakho njalo. Ngonile kuwe wena wedwa, ngendlela okuningi ngako emehlweni akho. Ngako kwehlulela kwakho kumsulwane kungilahla kwakho ngelicala ukumile. Empeleni ngatalwa vele ngisesonweni, ngabasoni kusukela make athatha sisu. Ngempela wena uthanza liqiniso lelingekhathi enhlitiyweni. Ngako-ke uyawungifundzisa timfihlakalo tekuhlakanipha kwakho. Ngihlambulile ngehisophu, ngitekuhlambuluka, ngigeze ngibe mhlophe kunangqogqwane. Ngigcwalise ngekujabula lokujulile, kude kuthe amathambo ami lephukile athokote. Fihla buso bakho etonweni tami, wesule bonke bubi bami. Hawu Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo lehlantekile, uvuselele kimi umoya wakho wokulunga. Ungangicoshi ebusweni bakho, ungangemuki imoya wakho longcwele. Buyisela kimi kuthokota kwensinziso yakho, ungisimise ngekungipha moya wakho lovumakwa. Ngiyakube sengifundzisa laba betindlela takho, netono tiyawuphendvuka tibuyele kuwe. Awu Nkulunkulu, ngikhulule ecaleni lengati, uNkulunkulu wensinziso yami, khona lulwimi lwami liyawuhlabela kulunga kwakho. Awu Nkosi, vula tindzebe temlomo wami, kude ngivakalise ujumo lwakho. Ngobe futhi ungeke weneliswe imhlatshelo, noma bengingakunika yona, ngisho nemhlatshelo yokushiswa wonke ungeke ukhone ukujabulisa. Umhlatshelo lo wamukeleka kuNkulunkulu, umoya lo wephukile nenhlitiyo letsabukile. uNkulunkulu ngeke awubukele phansi. Njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo ngiyakuba njalo kude kubeni nanini. Amen. Sifundo sesibili, 1 Corinthians. Sithathelwe eTestamenteni lelisha ku-2 Corinthians chapter 5 sitawuqala verse 20b siyogcina ku-chapter 6 verse 10. Second Corinthians, sicela chapter 5, 20b, siyogcina ku-chapter 6, verse 10. Buyisanani naNkulunkulu. Buyisanani naNkulunkulu. Kristu abengenasono, noko uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu, kuze kuthi ngaye semukele kuNkulunkulu ukuthi silungile. Njengoba sibambisene naNkulunkulu emsebentini wakhe, siyanincenga sithi yemukelani umusa waNkulunkulu, ningawendi lide, ngobe uthi ngikuvile ngesikhathi lesifanele ngakusita ngelilanga lensinziso lalela nila. Sikhathi lesifanele ngiso lesi, lilanga lensinziso ngilo lona leli. Kude lesimbekele sikhubekiso endleleni, kuze kuthi kubede liphutha lelitholakala emsebentini wethu. Esikhondleni saloko konke lesikwendako sikwenta sikhombisa ukuthi sithi sebendi taNkulunkulu ngekuthi konke sikumele.
ngekuqinisela lokukhulu ekuhlushweni nasebulukhunini nasekugongonyelekeni nasekushayweni nasekufakweni ejele nasetiphithipithini nasekukhandlekeni nasekucwasheni nasekulaleni ngendlala nangekuhlanteka nangelwati nangekubeketela nangemusa nangamoya longcwele nangeluthando lolujulile nangelivi leliqiniso nangemandla aNkulunkulu kuko konke lokhu tikhali tethu tilunga lesikuphethe ngesandla tikhali tethu tikulunga lesikuphethe ngesandla sangasekudla nangasandla sangasenxele siyathunyiswa sihalathiswe siyasolwa sibongwe sithathwa njengebakhohlisi kanti sibe liqiniso asinakwa kodwa satiwa kakhulu shangathi siyafa kodwa siyaphila siyajeziswa kodwa asigwetshwa inzamo siviswa buhlungu kodwa sithokota njalo siphuyile kojabanyeni labasinjingisako asinalutho kodwa sinako konke. Yes, siphela lapha. Sifundo sethu sesibili. Ngicela sifunde sesithathu singaMateyu chapter 6 New Testament. Sicela ku verse Stafunza verse 1 to 6, 16 to 21. Our third reading from the New Testament, chapter 6, verses 1 to 6, and then from 16 to 21. It reads thus. Kepha chapelani ningawendi kulunga kwenu embi kwebandlu ngenhloso yokuthi nibonwe ngibo funa nibede umvuzo kuyihlo esezulwini. Ngakho ke nawupha lutho kumuntu loswele ungamemeteli njengoba kwenda abatendisi emasinagogeni nasetitaladini khona batewujunyiswa abantu. Ngiqinisile ngithikini sebawemukele umvuzo wabo. Kepha wena nawupha sipho sandla sakho sangasenxele asingakwati lesikwendako singekudla kuze sipho sakho sibe sekusithekeni khona uyihlo lobona ekusithekeni utakuvusa. Nenithandaza ningalingisi batendisi ngoba bathanza kuthandaza bemile emasinagogeni nasemajikeni etitaladi kuze batawubonwa abantu. Ngiqinisile ngithi kini sebavele bawutholile umvuzo wabo. Kepha wena nawuthandaza ngena endlini yakho uvale umnyango uthandaze kuyihlo losekusithekeni khona uyihlo lobona ekusithekeni utawunika umvuzo. Futhi ke nanizila kudla ningaboyukumalisa kusobene njengebetendisi ngobe bona benyukumalisa buso babo kuze batawubonakala kubantu kuzila kwabo. Ngiqinisile ngithi kini sebawemukele umvuzo wabo. Kepha wena nawuzila gcobisa inhloko yakho ugezele buso bakho kuze bantu bangakuboni ukuthi uzilile kodwa ubonwe nguyihlo losekusithekeni neyihlo lobona ekusithekeni utakunika umvuzo. Ningatibekeli umcebo wenu lapha emhlabeni ngoba umvunya nekuthomba kutawudla nemasela angagcekeza awube. Lokungenani tibekeleni umcebo wenu ezulwini lapho kungekho khona umvunya nekuthomba lokudlako.
nemasela angeke agcekeze awube. Phela lapha kukhona umcebo wakho khona nenhlitiyo yakho itawuba khona. Siphela lapho sifundo sesithathu. Yes, ngicela nje sihlabele one stanza ku one of lama nakunjana ngoba sicala lento base. Angathi ngibande kaphethe iculo asicheckele emaculo namuhla. Isize Nkosi yami. Sisabuke emaculo base. Ngicela sifole neculo bazana isikhathi sethu sesambele sethu isikhathi. Dabukisi umududuzi wami. Yes, ma'am. Jesus wana sawa Koloko engikuphela yo yamukela inhliziyo yenza ideya konjalo thatha uthando lwami Nkosi thatha nayiqondo yami hlambulula kongokwami ngikulo yawamu njalo. Amen. Ngicela nje ukukhuluma ngokusheshsha lokukhulu bazalwane. Singena ku Ash Wednesday. Sifundo sethu sekuqala sibe ku Isaiah 58. Nginaka kakhulu lamavesi ekuqala lapha ku Isaiah 58. Ukhuluma uNkulunkulu uinstructor lomprofeti Isaiah. Isaiah memeta lokhu lengikutshela kona kumemetele ngelivile likhulu uze usite ungadibambi. Ithini lenzaba, ithini le message lekathi uNkulunkulu kulona lekamthumako akayime uze uthi kwangathi ngumuntu ushaya iqilongo. Amen. Uyathi ushaya iqilongo ngiyengibabukela ama-armed forces bazalwane lapha kuma-celebrations abo. Uma lolo shaya leliqilongo ubona leti flathi leti ngathi tawupamuka ufutha lo muntu uze ubone imithambo le insanyeni yakhe. Lo muntu uyambona uthi ufaka onke amandla akhe. Uthi uNkulunkulu Isaiah ngithi nceku yami faka onke amandla akho uma ukhuluma lenzaba lena lengakunika yona. Amen. Uyitshele bantu lena inkhomba bazalwane kuthi lokhu uNkulunkulu utawukhuluma uNkulunkulu lokulandzelako lekathi akakukhulume kumqoka kakhulu ngikona kuyingqikithi ngikona kuyikho. Amen. Kwangathi uthi wonke umuntu akakuvisise, wonke umuntu akakubambisise, wonke umuntu akagijime nabo. Amen. Ithini lenzaba uNkulunkulu ekade ayikhuluma asisive.
Uyathi uNkulunkulu simvile siwakhuluma ngelivi leliphasi. Ngalinye ilanga akhuluma na-Elijah. Kuthi walale phansi. Kepha lo u-Eja lo mprofethi uthi memeta uze ungatibambe nangancane. Siwonke phuma siwonke liphimbo lakho liphume siwonke. Indzaba lemcoka uNkulunkulu. Kwangathi uthi umuntu lotawumisa lendzaba lona noma lekatawulahlekelwa kunayi message nayi awu kwakhe. Asesive. Uthi akatshele abantu bakhe ngaleli vile lelipilo. Nakulela kusho. Batshele kuhlubuka kwabo. Asesive kuthi kuhlubuka kuphi lokuhlubuka lekakhuluma ngakho. Kuverse 2. Ngoba bangifuna onke malanga. Hawunkosi. Bahlube kanjani abantu abafuna onke malanga? Akusithi indaba. Size sivuke ekuseni lokwakho seselivivi. Sithi endlini yasimakade sitokwenda njani? Kusho uthini futhi size sithandaze Nkosi sifuna buso bakho. Hawu. Yenkosi bahlubukile abantu abafuna buso bakho. Uthi hey batshele labantu abafuna buso bakho. Hayi ukuthi bathi bayangifuna vele. Kepha sona banetono. Bahlubuke kanjani kubantu abafuna onke malanga? Impica batsala. Uthi babonakala shangathi bane. Uthi umuntu lomela lapha babuka labantu babonakala banishiseke. Ngosi ngithi misele ukuthi ngihlale kuwe uhlale kimi. Amen. Lona umthandazo wethu bazalwane sithandazabo. Ngiyathemba ukuthi la endlini kude lekamothandazo lomthandazo lo. Kepha simanga uNkulunkulu ukhuluma kuthi kunekuhlubuka kulaba bantu. Mina bengicabanga ukuthi abakhomba khashane. Mina bengicabanga ukuthi awukhomba abantu abangazange labangadimatanisi naNkulunkulu labangekho endlini yakhe. No khomba lamkhathini ukhomba labantu labamfuna onke malanga lababonakala banishisekelo yani na. Ekuwatita indlela takhe. Angathi empilweni ihambeni lami lolukholo bazalwane angathi wena kodwa mina ngathi ngithandaze countless time lo mthandazo Nkosi ngifuna indlela takho. Amen. Kepha simama uthi uNkulunkulu kunekuhlubuka khona lapha. Umlomo lokhuluma kanjeni inhliziyo lekhuluma kanjeni ngahlubuka kanjani Nkosi. Asesihambeni sehlela ilenza. Kubekwa ngathi basive lesenta lo ungababuka wena uthi akunasono la konke lebakwentako kuRussians kungwele uthi futhi babonakala basive babantu labangakayishiya imiyalo yaNkulunkulu waso. So let's verse 2 bazalwane. Uthi memeta kukakhulu akasho sihambe emkhawuleni etindlela etitaladini ubite abantu lapha etigangeni no ukhuluma nebantu labanenshisekelo yekufuna indlela takhe yekufuna imiyalo yakhe yekulalela yena. Kodwa uthi ngithi batshele kuhlubuka kwabo. Uthi babuta kanjalo nje labantu bayatibuta nakimtini tindlela letiqotho. Show me your ways, O Lord. Umthandazo wami lo bazalwane. Angathi wena ukulalela. But mina as a Christian I've prayed this prayer angathi countless times. Ngithandaza lo mthandazo ngiyafuna Nkosi indlela takho. Nemiyalo yakho.
Naku-ke lo myelo kumcakako bazalwane. Babuta kimi tehlulelo leticotho. Bayatibuta. Ngente njani Nkosi la? Kodwa uthi uNkulunkulu kunekuhlubuka kulabantu laba. Babonakala eshanga sibashisekela ukuthi uNkulunkulu asonzele kubo. Uyathi bazalwane. Abe present. Sifunze livi kunakho nje Ihlabelo 16 verse 11. Sifuna ini bukhona baNkulunkulu awufunza? Sazi sasho ukuthi bukhona bakho Nkosi kunenfokodo. Nkosi ungasishiyi, Nkosi ungasiflathe. Uthi uNkulunkulu khuluma kulabo bantu labo yena. Isaiah. Ukhulume ngamandla lamakhulu. Ufake leli lapho ulikhiphe lonke. Ungancephetisi. Ungadibambi. Khuluma le message ubabonise kuhlubuka kwabo. Bahlubuka kanjani eNkulunkulu labantu labaneshisekelo baze bathandaze bathi silivi lakho lisifundzisile Ihlabelo 16:11. Uyawufundzisa indlela yokuphila. Lapho kukhona khona wena kunekujabula. Ngoba lapho kukhona khona in your presence, oh Lord, ngifuna ipresence yakho. In your presence there is fullness of joy. That is my prayer. Utsiko nje uNkulunkulu solumile. Ukhulumela Isaiah. Batshele laba bantu ukuthi bahlubukile. Kuthi bende njani? Bahlubukile. Baze bayabuta lapha verse 3, verse 3 lapho sekathi bayabuta bathi zile. Labantu bayazila nekudla. Becala umnyaka nje sonke bezile kudla. Kodwa namhla ngeAsh Wednesday uthi uNkulunkulu bazila nekudla baze bambute sizileleni esimakathe imithandazo yethu wena wangayinaki wangakubona ukuzila kwethu satithoba saze satithoba sitithobeleni babute futhi siwena wangede wakunaka sisithobile. Ngalana umuchubeka nalamavesi isikhathi sasingivumeli bazalwane uyabona ukuthi uthi uNkulunkulu utithoba kwenu kube nje isihloko yakubekisa phasi. Kutithoba kwenu kube nje kugqoke masaka nangena emlotheni. Mina ngifuna ingqikithi lethide. Singena ku 40 days bazalwane simcala ngalo Ash Wednesday. What is this all about? Ngicela umfunzele ingoma yetingoma. Chapter 2 verse 15. Kunemithandazo lengaphenduleki kodwa ngizilile. Singifakaze nawe wena mina nawe singayifakaza lenza. Kungenzeka kanjani ngizide emabele ngitithobe ngikhale uNkulunkulu kepha umthandazo wami ungede waphenduleka nayi answer. Funza ingoma yetingoma chapter 2 verse 15. Bangani. Bangani. Sibambeleni timpungusha. Okay, bangani sibambeleni timpungusha. Yesu funze kahle. Bangani. Sibambeleni timpungusha. Timpungusha letincane. Timpungusha letincane. Ngoba ngito letibhubhisa ini? Sivini. Solicetseli. Yebo tivini tetfu letibhahela. Tibhubhisa tivini tetfu letibhahela. Kwangathi lo Ash Wednesday bazalwa uthi uNkulunkulu ufuna wonke umuntu lolandzela nine lokuthatha sinqumo sekuthulandzela nine abuke ahlolisise timpungusha letincane letibhubhisa sivini
Sivinile kunekubhahela la kuwe kunesivini kumele sibhahele sikhule sibe netithelo kodwa kunetimpungushe. Yindzaba yekuti funa tiphi timpungushe empilweni yakho. Angibekisi. Bengixoxe lo mfundisi. Kuthi ngilifta lo munye some years back. Uthi lona sawona isikole. Ngoba le youth yale ngaba bengipita ngasikole lokho ngisafika. Sawona isikole bephela lapha emphakathi phela kuhlehlwa ngaleso sikhathi mbaba ayikuhlala kuhlawula. Isikole. Sawona isikole. Uyamkhumbula bani? Ngisike mina, ngihlela njani bani phela ngimkhumbula. Asisakhumbula sibeka kwendani. Akuhlukubeda kanjena wenyanya kanganjani. Ngilanzi indzaba impungushe. Uyathi maka athi ngiyashayela mina. Yena uhlela ngala driver seat. Ngakuquka ngambuka. Ngasibaleka uhlukubeda kuphi. Ngoba mina sengiblank angikhumbuli nakancane kuthi bani wangihlukubedani. Wathi makathathathi ufuna ukungitshela kuthiwa ke wenda kwangathi kuba nento isilisha lendlebe yangala. Kwasekuvukileka yangala nale yangalapha yangakhona ikulalela lo. Yaseyilalela livi lelithi uyabona ke bani wamthethelela mbamba ngoba awusakhumbuli ukuthi wakwedani. Amen. Lesi livi kusukela namuhla. Ngifuna wonke umuntu lokuhluphako nalokuhlukubetako wente njani ukhohlwe ukuthi wakuhlukubeta kanjani nako ke kuthethelela umuntu mina lengikufunako. Ebazalwane ngasuka la ingaba ngifike embabane ngihlabela leli elikhulu wathi Nkosi ngiyadibonga indlela takho wathi naku ke kuthethe uyathi ukuthi uma umuntu akuphoqile uthi wena sengimthethelele Nkosi angathi nefu lo muntu ungakhumbula sohlukubeta kanjani khohlwa uthi umthethelele. Akusi nginetimpungusha leti destroyer sivini sakho. Itolo bengisemsebenzini. Athi yona, yenkosi, umbonile bani? Ngisike nawo, uyathi ngimfanisile. Athi uyakhumbula ngisike mina uyathi asathi nje uyathi ngimfanisile ngabe nguyeleka ngihlukubeta nini? Kwase lefika lilathi sasa ngisho Wednesday sengifuna kungene enyalo ukuthi bamina ubamthethelele. Sikhathi lo 40 days sikhathi sekuthi buka sekwenda self introspection ubuke timpumusha. Joyce Meyer bengimlalele ningi last week or the other week. Uthi Joyce Meyer ngihlala ngijabulile umoya wamuna phezulu ngisebenzela uNkulunkulu ngishumayela tindimbani nangiphuma ngene kuma conferences lamakhulu kwathi ngelenye ilanga wathi uNkulunkulu eJoyce uyathi wena nje ujabulela kuthwele umsebenzi wakho mina esikhathi nawe ngisibona nini uthi kusukela ngalelo siko langa ngadi ukuthi mina ngibe nesikhathi naNkulunkulu. Ngalapha amagama yeJoyce akukusebentela ukuthi uyangisebenza. Ngicabanga umntwana wakho uyasebenza akuthumelela imali. Kodwa lo mntwana wakho angepila ekhaya. Lo mntwana wakho angakushayela angavusela. Kuthi akujabulisa yini? Wena ufuna lo mntwana uthi Joyce ngathatha sinqumo ukuthi noma ngingaba busy kangakanani ngimile ngibe nesikhathi thina sobabili naNkulunkulu
Uthi ngikhulisa abantwana ubantwana babona sebanqonqotha ngalesi sikhathi make uthi angibaki ngithule ngisedlula ngekhathi ngikhuluma naNkulunkulu. Kutathi kufike isikhathi sami sengicedzile kuthandaza sengikhani ngiyawubavulela uthi noma bayakhala lapha ngaphandla ngoba ngifuni kube nento lengidisturba nesikhathi sami nawo bongasho sophelele lo mvuvelo umsebenzi kaNkulunkulu ngiphenduka tindimbane timbungishana letinca. Ngicela thini loyo naloyo atibuke ngenzaba yetimbungishana letinjani tincane. Jesu okay ngicela ngaPaula ku 1 Corinthians chapter 9 verse 27 asumfundi wayenza inzaba yetimbungishana letincane empilweni yakhe. Ukhuluma lawa sengihlala phansi ngihlala phansi. Kodwa umtimba wami ngiyawucinzetela ngokuganzayo ngiwende sigcini ukuze mina Yebona wayo ucinzetela umtimba wakho uganzayo. Ukhuluma nge-fasting leso sikhathi uthi ngiyawenda uyathuma ufast luva unka mtimbeni kwangaso sikhona lokuzamka ngathi wena udawungenwa sife kanani bathi labafundzile belumbi bodokotela kusuke kufa lamabacteria lagulisayo ngaleso sikhathi nama viruses asuke afa. Uthi wena ngidle ndawufa uzofuta uphila. Qhubeka ngiganzaye ngiwende sigcini waye uganzaye na inhloso yaPaula. Qhubeka ukuze mina ngishumayela labanye ngingalahlwa. Kuze kuthi mina lengishumayela labanye ngingabe sesengiyalahlwa. Paula ugatse timbungishana tincane tinakeke tifuna mina nawe 40 days of nakhunjani of Lent. Sikhathi lapho Jesu aqala uhlupheka kwakhe uhambo lwakhe lasenzabeni lekuyofenqanezo. So kuselela lokho so shaya umoya lonjalo timfu sotenda different. Nathi sikhathi sekusingene kanye naJesu thileke sesitihlothile kuthi inkosi yini lokungangenta kumvimbele ezulwini ngabe ngileti imphungishana. Jesu himself ngicela nje kufunze amavesi lamabili ngihlale phansi. Jesu qobo lwakhe akazange avume uthi timphungishana tinakunjana destroy isivini sakhe. Bhubhise isivini sakhe. Asofunzela u12 verse 14. Funza 12 lo mnyavule John 6. Kodwa waphendula wathi ndoda ngubani losangende umehluleli nemenentisi kini. Awufunzela ngehla fast. Lokunye yes sesithunjini wase uthi kuJesu mfundisi tshela umnakethu ukuthi angabele tshela umnakethu ukuthi angabele ini tshela umnakethu ukuthi angabele ingcenye yelifa. Tshela umnakethu ukuthi akangane sebafile batali balona uyathi lenzaba yeke ma disease state bazalwane yaqala kathini ubaba. Kuze kube nema commission of inquiry nje. Angathi semangakhi la kangwane nzima ngisibayele ke master. In a short space of time. Angathi sekabe mangakhi lapha ka master. Vuka iParliament ime ngetinyawo uthi nathi siyadiphenyela. Wasi tshela umnakethu usasiqunjini sebamjesu oshumayo. Tshela umnakethu ngosi angabele lifa la. Waphendula nami impendulo Jesu. Waphendula wathi ndoda ngubani losangende umehluleli nemenentisi. Sengibani lekangende esimne ngidabanga execute. Inzaba yikuthi akafuni ingena inzaba lethi yamfuna. Amen. Inzaba yitimbungishana. Titaze destroy isivini sakhe. Akete litona ke mafa. Kude futhi lomkhethile endlini yakubo ukuthi utawugamela lifa lakho. Kuthi wena sabuthatha lona no. Angifuni nje imatane. Funza John 6
verse 15 sengihlala phansi sheshisa. Ngakho-ke Jesu athi ukuthi bambambe bambeke inkosi. Ngakho-ke Jesu athi ukuthi bambambe inkosi. Wabunyuka waya entsabeni yena yedwa. Jesu beke okay. Jesu bekade ukuthi la mhlabeni ufele ini. Jesu bekade ukuthi la mhlabeni utele ini asesive kusibekadele ini. Lithi iBhayibheli after sekabafidile ngetinto abantu bajabula kakhulu ngoba abantu bafuna into yanyalo. Abantu bafuna ini? Bafuna into yanyalo bazalwane. Into lephuthuma umuntu anemasake emarice nekudla nyalo bayakhetha. Bakhohlwe nangitolele bekakhe ama-bridges akhe imigwaqo abasabananzabana bafuna kwanyana. Sebafuna kumbeka inkosi wanyomuka uthi la mhlabeni ngiteleni funza John 12. Okay, asutale John 18 verse 37. Lo mnyango vulele John 12. Funza verse 18:37 funza fast. Ngakho Pilato wathi ngempela ungiyo yini inkosi? Jesu waphendula wathi uyasho wena ukuthi ngiyinkosi. Hayi akusilo lelo ngifuna nalelithi mina imbuso wami akusewala. Uyalibona? Okay, funza verse 12 chapter 12 bese sitalifuna ngalenye la. Chapter 12 verse 27. Manje inhliziyo yami ilusisi. Ngidawuthini nje? Ngidawuthini nje? Ngithi babe. Ngithi babe ngisinzise kulo mzuzu. Ngithi babe ngisinzise kulo mzuzu. Cha phela lapha emhlabeni ngentela lo mzuzu. My heart is heavily distressed. What shall I say? Shall I say, Father, save me from this hour? No. Kulo mhlaba ngitela wona lo mzuzu angimava Jesu ayemncamlezweni akubona kufa sekusonzele akasekho Judas Iscariot embi kwabo so bashila bahlukumile after the Thursday naphunjana midnight naphunjana supper so uhambile so yeba kuyomthengisa uyolanza laba bantu wathi ke phangidawuthini inhliziyo yami yaze yaba lusizi ngithi babe awengcele umzuzu ngisinzise na hayi kaneke ngisho njalo ngoba emhlabeni ngethela lo ufocused Jesu kuthi nina wethela profela thine bantu yini naye Jesu ngoba kumele ngigaze timbungusha tingazi tibhidlite ini na sivini sami lesibahela. Ngulonthi lo. Amen. Amen. Ngicela page 162 umthandazo. Somandla uNkulunkulu longcwele indvodzana yakho iholwa ngumoya longcwele yazila kudla emalanga lange-40 siphe umusa wokuthi thiba kute kutsinge lukholo lenshisekelo neluthando sichubekele embili kute kube lilanga lekuvuka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Can I read today, also do today's prayer in this? Almighty and holy God, your Son, in obedience to the Holy Spirit, fasted for 40 days in the desert. Give us grace to discipline ourselves that we may press on towards Easter with eager faith and love. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God now and forever. Amen. Amen. Praise God. Amen. Ngicela bazalwane sihlabele nje just one stanza kulo 79.